Thank you very much. The music has an ability to bring us together across different countries and cultures. Now we will remind that surveyors can work together across the borders as well, and even across the time periods. I would like to introduce Mr. Kuittinen, who has served as a director of Finnish Geodetic Institute. Please. Oh. Maybe I can start. Okay, I'm sorry. Okay. Arvo Kokkonen, Suomen maamuutuvälityksen tietää. I hope that you can hear my voice. Thank you. My good friend Tambert, Director General of Estonian Land Board, dear colleagues, ladies and gentlemen, it gives us great pleasure to be here this afternoon, and it's always so lovely to come your country. I have visited here many times, and it's always so good to be here. Our cooperation with the National Land Survey of Finland and Estonian Land Board, it has continued very long time, and during this visit, this afternoon and tomorrow morning, we will continue and make new approaches in this continuation. Before we give the floor to Professor Kuittinen, I would like to say some words to all of you. And this is first time I'm going to speak in Estonian language. I'm very sorry about my pronouncing. Suomen Maamuudeamet onnitteleb Maa-ametit ja Eestit Eesti Vabariigi iseseisvuse jubileeaastal 2018. Viimase sajandi jooksul on Soome ja Eesti geodesianin maamuututeenistukset teinud märkimisväärselt tulemuslikku suurpärast koostööd. Suomen Maamuudeamet tänab tulemusrikka koostöö eest ja loodab selle veega hinnalise koostöö jatkumist ka tulevikus. Koostöö alkuaastakymmenteillä toimis Soome ja Eesti koostöö Baltti geodeettisen komissionin raames. Komissioni pääsekreteriksi oli Suomen geodesian instituutin juhataja professori Ilmari Bunsdorf. Aastatel 2016-2017, kui kirjatuti Geodesian instituutin hilisema kohateabekeskuse paikkatietokeskus ajaloolliset ylevaadet kokotti ka Soome ja Eesti koostööd käsittelevät arhiiviaineistikku. Se materiaal antakseen Maa-ametille Naakuka Geodesian instituutet tiedusliikut veljandet aastestest 2000-2016. Suomen Maamuudeamet soovib Maa-ametille ja selle asjatundjale personalille palju õnne ja edutööst. And now, Risto Kuittinen, floor is yours. Päädirektor Tambert Tiits, lugupeetud ametivennid.
Kuna mä 2015 aastal alustasin Suomen Geodesia-instituutti ajaluku-uuria ja ajaloosista ylevaadet kirjuta. Mä löysin paljon dokumentit ja väliannet, missä oli informatsiooni geodesia koostööstä Suomen ja Eesti Vapariikin vahel. Koostöö alustaa sitten 1921 aastaa. Selle perässä mä oletasin, että se materiaali voi maametti huvinata. Mä pidin NouKo-direktor Arvo Kokkonenka ja tämä järeltäsi, että se materiaali on paras kingistus maa-ametille Eesti Vapariikki iseseisuvus juubeliaastalla 2018. Siinä kandekotis on se materiaali. Material consists of 3 types of documents: copies of annual reports of the FGI from 1921 to 1941, copies of letters in which the geodetic cooperation was planned by Estonian and Finnish authorities. Then protocols of the Baltic Geodetic Commission from 1925 to 1939. These include the annual reports of Estonia, because Estonia was at that time, also as the other countries around the Baltic Sea, a member of this commission. And then some special publication of the BJK, which deal, for instance, baseline measurements in 1920s. In Estonia, were measured, I think, at least 2 or 3 baselines, one in Saaremaa and some, I think, in close Võru, and perhaps also some close Tallinn, because all this work was based on, the triangulation measurements was based on these baselines. And then finally the scientific publication of the FGI, Paikkatietokeskus, from 2000 to 2017. These are actually the dissertation works made mostly by the scientist in Finnish Geodetic Institute, FGI Paikkatietokeskus. Those documents I mentioned are written in English, German, Finnish, and even one document in Russian language. And that document dates back to, I think, 1921. Even this material is today of little value when you think about the science and practical measurements, because we have nowadays GNSS and internet. It's anyway a part of the history of these both countries. And I hope that you can find something interesting in these documents. These documents are here. Soovin paljon onnea maa-ametille ja tälle ajatusliike personaalille ja edustajille. Suunnittelua. Kiitoksia paljon.
Adjustment of the Baltic Ring. Balti geodeetilise ringi tasandusarvutused. Se on saksa keelel Verhandlungen der Baltischen Geodeettischen Kommission aastal 1933. No. Sedaviisi siis üle piiride ja üle aastate on jõudnud need tööd ka Eestisse. Selle tavalla need tööd on ülitanud rajad ja ülitanud myös ajad ja vuosikümned ja tullut perille. Niin kuin suomalaisten ja virolaisten yhteistyö maanmittausalla on ollut kestävä ja tulee jäämään kestävä. Risto tuli sellega elegantselt ühe käega. Ma püüan selle kõrgema koha peal viia. Ei, see on väga oluline asi. Eesti mehed jaksavad ka seda ühe käega tõsta. Kena, aga me jätkame oma tänase kavaga. Ma palun nüüd siia meie järgmise paneeli esinejad, Maa-ameti asedirektor Martu Helman, meie ruumiandmete osakonna spetsialist Hans Vain, aeropildistamise ja fotogrammeetria osakonna juhataja Peep Kirsimäe, aadressiandmete osakonna juhataja Mall Kivisalu ja Karmen Jaeski, kes räägib meile, kuidas kaarte tehakse. Olge head, võtke istet. Ja minu poolt veel kord tänud meie Soome kolleegidele, kiiresti ja palju. Thank you very much. Aga nüüd siis appel.